एहि वर्ष संतोषजनक रूप में धान उत्पादन में वृद्धि भेल कहैत धान उत्पादन में आत्मनिर्भरता के नेतृत्व प्रदेश नंबर 2 लेबऽ परबाक आवाज उठल अछि। आई नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क के राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम हरदीनाथ बनिनिया धनुषा में देशे भरि के धान कृषि फलफूल आ अन्य अनाजक वैज्ञानिक लोकनि के सहभागिता में आयोजित धान कार्यशाला गोष्ठी में बजैत विज्ञ लोकनि देश में रेमिटांस के कारण आर्थिक उन्नति होइत जा रहल आ नेपाली जनता अब एकदम पतला छोट आ सुगंधित चाउर के मांग कर रहल समय उ चाउर उत्पादन में समेत प्रदेश नंबर 2 में प्रचुर संभावना रहला सा चाउर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के नेतृत्व प्रदेश नंबर 2 कर परबाक आवाज उठल अछि। समृद्धि में हुन सक्ने योगदान धानबाट छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँको किसानको मर्कालाई चाहिँ बुझिकन जबसम्म उसको चाहिँ बजार व्यवस्थापन हुन्न उसको उपजलाई किन्दिने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म उसको मन त्यहाँ लाग्दैन त्यो निश्चित हो। त उहाँको लागि चाहिँ मन लगाउने हिसाबले उसको चाहिँ अझ त्यसमा चाहिँ बढी एनर्जी लागोस् ऊर्जा लागोस् शक्ति लागोस् भन्नाले सरकारले उसको लागि उसको उपज खरिदिने किन्दिने व्यवस्था नभएसम्म धान उत्पादन घटेको हुन्छ है। त्यसकारणले चाहिँ सानो त्यसको मोडल हामी तयार गर्न चाहन्छौँ। रिसर्चले एउटा चाहिँ सानो कुनै एउटा गाविसम्म गएर चाहिँ अलिकति सुगन्धितवाला धान उत्पादन गरेर त्यसको चाहिँ खरिददार तयार गर्छौँ उसले किन्दिने व्यवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई एउटा इन्सेन्टिभ हुन जान्छ अनि त्यो पद्धति यदि चाहिँ वास्तवमा त्यो सही रहेछ त्यो सोच यदि वास्तविकतामा चाहिँ परिणत गर्न सक्यो भने हामी लार्ज स्केलमा अलि ठुलो स्केलमा पुरै 2 नम्बर प्रदेशलाई त्यो सिस्टमभित्र समावेश गरिकन देशभित्रै देशको चामल देशको धान उत्पादन भएको 2 नम्बरबाट उत्पादन भएको। नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क के राष्ट्रीय निर्देशक टीवी गुरुङ मांग अनुसार के चाउर उत्पादन के लिए प्रदेश नंबर 2 में प्रचुर संभावना रहला सा अतः के कृषि आ किसान में विज्ञान आ प्रविधि के स्तर बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलन। धान बाली कार्यक्रम में फिलीपींस स्थित दात्री निकाय इरी के नेपाल प्रतिनिधि केडी जोशी समेत प्रदेश नंबर 2 के प्राथमिकता में रह प्रदेश आ स्थानीय तह धरि विज्ञान आ प्रविधि पहुँच आ विस्तार के लिए पहल भ रहल धारणा रखले छ। उत्पादन वृद्धिको लागि चाहिने विज्ञान प्रविधि र नयाँ अन्वेषणको समायोजन आवश्यक पर्छ हैन। अहिले हामीसँग पर्याप्त प्रविधिहरू देशमा विद्यमान छन् तर तिनको चाहिने तीव्र गतिमा प्रसारण भएर किसान त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। त्यसमा नेपाल सरकारका सबै निकायहरू स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारदेखि सङ्घीय सरकारका सबै निकाय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रको अहम भूमिका छ र यो सबैको चाहिने सहकार्यबाट हामी यो छोटो समयमा नेपालको धान क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। नार्क के क्षेत्रीय निर्देशक तुफैल अख्तर उत्पादन वृद्धि कर के लिए किसान के स्तर उठाव एकदमै आवश्यक रहला सा विज्ञान आ प्रविधि के विकास आ विस्तार किसान धरि होव आवश्यक रहला सा ई गोष्ठी के आयोजना कैल गेल बतौलन। त्यसमा अब यो पुरानो तरिकाले परम्परागत खेतीले हुँदैन। अब त्यसलाई साइन्टिफिक आधारमा गएर खेती गर्यो भने किसानले उत्पादन पनि बढी लिन्छ र त्यसपछि यो धानको उत्पादन राष्ट्रिय स्तरमा बढेर जान्छ। त्यसैले 10 वर्षभन्दा पुराना धानहरूलाई अब खेती नगर्ने नयाँ धानहरू गर्ने र धानको जातीय विकासमा जुन 10 वर्ष 12 वर्ष लाग्छ नि त्यो अब हटाएर 2-3 वर्षमा नयाँ जातहरू दिनु पर्यो र पकेट डेभलप गर्नु पर्यो। जस्तै बासमती कुन एरियामा हुन्छ त्यहाँ बासमतीको खेती गराउने त्यसको मिल बनाउने र त्यहाँबाट प्याकेज गरेर चामलहरू उसको उत्पादनहरू त्यही नाममा बजारमा लगिने त्यसले गर्दा किसानले त्यसको उचित मूल्य पाउँछ। एमहर राष्ट्रीय धान बाली अनुसंधान कार्यक्रम हरदीनाथ बनिनिया धान संयोजक डाक्टर रामवरण यादव एहि वर्ष देश में कुल 15 लाख हेक्टेयर में लगाओल गेल धान मध्य 95% में रोपाई होइत देशे भर में 8% से धान उत्पादन में वृद्धि भेल बतबैत वही उत्पादन में प्रदेश नंबर 2 सबसे आगो रहल प्रति खुशी व्यक्त करने छ। प्रदेश में यसपालि सबभन्दा बढी धान उत्पादन हुने 2 नम्बर प्रदेश नै हो। अरू प्रदेश भन्दा सबभन्दा बढी धान उत्पादन भएको प्रदेश नंबर 2 हो र यो प्रदेश 2 लाई चाहिँ हामीले एउटा बासमती र मसिनो धान को हब बनाउन। हुनका अनुसार अब सबसे बेसी माग रहल जात के धान में केंद्रित भक
एतक के कृषि आ किसान सबके और प्रविधि मैत्री बनाव आ वही धान प्रति आकर्षित करब के लेल विभिन्न तालिम आ प्रविधि के विषय में जानकारी कराब आवश्यक रहल बतौलन। जस्तै 15 लाख हेक्टेयरमा हाम्रो धान छ हैन, खेती हुन्छ र फर्चुनेट यस वर्ष हामी आफूलाई सौभाग्य मानौँ कि राम्रो पानी पनि पर्यो हैन। 95% जब 15 लाख को 95% जग्गामा रोपाई भएर यसपालि समग्रमा गएको वर्षभन्दा 8.8% उत्पादन बढेको छ। गत साल 52 लाख मेट्रिक टन थियो भने यसपालि 56 लाख मेट्रिक टन छ। 4 लाख मेट्रिक टन 2018 यो वर्षमा हाम्रो उत्पादन धानको बढेको छ र अब यतिले मात्र पुगिरहेको छैन। हामीलाई अहिलेको मौजूदा जनसङ्ख्या 2,97,00,000लाई खुवाउनलाई लगभग 4.5 लाख मेट्रिक टन चामल चाहिन्छ, जबकि हामीले 3.5 लाख मेट्रिक टन मात्रै हामीसित छ र लगभग 1.5 लाख के अरे 15 लाख चामल अझ पनि हाम्रो चाहिँ पुगिरहेको छैन र यो चामल अब हामी पुर्याउनलाई हामीलाई 25 लाख जति धान चाहिन्छ। अब नपुग 25 लाख धान उत्पादन गर्नलाई नेपाल सरकारले आउँदो 5 वर्षमा धानको उत्पादनलाई कसरी डबल गर्न सकिन्छ र अहिलेसम्म जुन हामीले 1961 देखि यो हाल 2018 सम्म 82 वटा जात चाहिँ उन्मोचन गर्यो, जुन कि किसान दाजुभाइहरूले लगाइराख्नु भएको छ। तर यतिले मात्र होइन, अब यो जातहरूबाट गेम चेन्जर भेराइटी कुन हुन्, धानको कुन भेराइटीले हामीलाई चाहिँ उत्पादनमा मेजर रोल प्ले गर्न सक्छ, त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, पहिचान गर्ने। गोष्ठी में सहभागी वैज्ञानिक लोकन नेपाली के माग अनुसार के चाउर के जात के निर्धारण करबाक आ कोन जात के धान देश के कोन प्रदेश में बेसी उत्पादन भ सकिया वही अनुसार अगाडि बढ़बाक आ वही प्रदेश में वही अनुसार के विज्ञान प्रविधि के विस्तार किसान धरि कोना के पहुँचाल जा सकिया ताई विषय में रणनीति तय करत। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम।